metina ha ka se me ahimam ka che 2 days TV e ba hensam de amete ya me se memene tese headquarters ni nyina ne ha sei me na me HR me fa nipa me be ka se enche ye ne najima bedu sanye ma okeka ni nyina obagine fonso atum se eya misunderstanding bi na aba bitwi wo no ene kan sa bakosem a atwam banya asante bitwi wo no ene na bakosem a okeka keka no na ya na mbetena me kan se me bi beso na najima bedu beji atum se ye no tumfo se tutu ye panyini chen no se ba ahenie mu ya ba abrabom ya ba bibibia ma wo che no panyini bebre na emre bi beso baba begina ha defend ama wo ma wo musoro ma no twa edi atem no he asante bloggers yo ho afo ho obi abefele be sabetena ha ka se me enya me won say the time will come ye be ho ne say yewura na najima bedu do ma hene ye be hunanim o me shefi gase mu na wo ba ade odo be bodom agye tum se ne wura ene ewura tumfo se tutu nya me kase na wasum ne pen na de wo ye ne nyina e misunderstanding ene no obonim se obenya tumi bi ahye baabi ama baabi bo hye bi na de wo nyina ba mama tena ha anka onua eno na asi no ene akoda sori ya ye na najima bedu aba bonten abeke kansem bi na ne nsem na okan na de ensem na okan ne de ye betima ka cho say 99% of wonu no ho wate ase ye na najima bedu say wonu de me so onsuma wo bia so bia ne asante henantem na wonu wontimi nyina baabi kura kasente ewura da na ewura ebanyiri mu eba ahenie ma wo che ne bebre na ne kura nkasa nkotua no se ba santema mu a omo wodi ahenie bebre a twa santema ho ahye ewura parliament chiefs ye chimmiensa ne de wo mu baako na se ofede wagye atum se na najima bedu wo ya santeni afede wagye adum se na najima bedu ne nua ne tepama hene ne nua ne asuminya ne nua ne kwa afakoto menu nua die dasesa no ya na nanu ya na kwa afakoto be man wonyamfo eba men shefi kase mu edo odobe ma yewura yakọ yehwere asante hema yewura hwere ne nua ba papa bi na asem ba ebe ye hu entafo mienu de panyina kọ na yede na kakra nkoye se be catch you say after this no the true colors no will come out after this ne be hu ba bia ne ma bi ba de ebe sisi ene na najima bedo be kan nyina se no wose a chopo bibia ewura bibia mu otumfo wọ nanim a chen no na santememu ne nua no mafa ene wo ho eto no de wontimi ne yewura enko anyina ba bia nka se nte yewura da wontimi da na afesu so ma wo bia kwan so bia ka sante yewura tumfo na tan niam na ba no eye empanimfo ntokwa yenko tie video ni bi mrasese a yeba ya beba no nchiremu yenko mrasese a obi hu se kasa bi ba ye mu bi ntema sabi onya kasa na ye pe o hu na edu ba bi ade na se wo ye de oka na obi a o tie ye no niam bi se ba ye mfa na se ye mpanimfo ntokwa nkra nkubi nti ma o ti bibi kura na se nya oda so pinutim na nanu ye ni mwa na ye ba de ye de be fa so me fa sa kwanya ise sabi o enti ada bia me se titiro me ye adwuma wi ansa na bibi kura wa maka no say enya sa ade ne ye priority ne ye say adwuma me siesie mu krom ndi ma siesie awie na issue bi aba no ma de na address udi domani ma nye dan bibi enkoso yi na ba ka bibi tia dom na wona sese wo di animu na uche enya se bi asa bi oye mu bi epe kasa ebi asem no so asem bi wo so na edika esese oka ne ye ka ne nyina awia yemfa buo ema ye ho ye mpanimfo de sabi me nkasa ne ntia panine bia da freedom fighters no na de me dan je ba sama ba ka ne tum edu ba bia no preni ko tare Kumasi Accra bezi senne abraboyi ye bayi nkakwane mienu benhia ntinka so many years president ya kana san kroma since 60s oye motorway when we say bia beka imeka ti adaroma en pokade ko asefo ti enya dan ya bibi besi na bibi sia na no nkyere se esese ya hode ne nyina wono ye de ko ade ya kan ye pompa esese ye de mpuntuo ne titiro
mpuntuo maybe mpuntuo kraba ye nya mre no krabo ye adwuma wan benya mre kra akoka asem say factory si se ne DY say adwuma wo ho na Ghana fo ye bia ko ntokwa kra enya ho ne ye nhwe ye nyina ye mfa buo on this note I there will be some question ma men kan chiro obi bia say titro nyote asanteman akunya kase se bigi di se mempena sema me refuse to nipa no nyimfiri na dwunim me nya sa nipa no anya hwe kura no sabi ene die kwa so papa no enyini chan njitum nne no nyina ya hema mba ansa na yebedi akunya na obi a kotena na akunya so wahu ese yemienu no se ya hye ya odene bia ni nasem ka de duru ba bia na yete se bat I want to put it on record say papa penyini including all cheese ni mu obia ni mtiada na mom ade ya no kra so de nde adwuma do the second bia na ka sinsa enti empacho o share asantefo ene bunofo a asomdwe wo yentem something menye 50 something it's 58 and 60 first and foremost ade no e wo ho na etoso ebiewu kitro me obi a woni me no insura ayemfo e wa asante uchemu nnan a mu ba ko ye muda yes bianafo wa asante papa when edu ba bia na won pesa ade no beka obata ade no so wanka ye mfa na se ye tie se bi ka kire so ma me ho nyefe o ma me ho nyefe na da bia oka na se o ma me ho efe na wo no foto a o ma nkire so de ba kire nti eno na dey Sunday my but having said that stand na bebam no I want people to give maximum respect to the Otumfo Asante men kan kire obia se onyede se bi ona no tra Otumfo I will never do that men kan be bia da na mom ade bi wo ho ye correct ye history ne de ene de beka ye hwe ne ntiase ma ye beba beka na ye kan nyina ye kan according to and yet according from Ajima Bedu the second, what you say? The man I was a president, Emma Bro House of Chief. Or heard the Okonona when defending one when another to me at home. Nana bet me a damn becoming no mere dancers. Nana contempt case be glad so young Crowley Faro brain himself October years me overcop. And I said that no crans on Nana Season National House of Chief. A pretty time came Miss Watty a buy a bessa Santimura and no go see our National House of Chief free National House of Chief meeting being when an Ajima Bedu I could be. The young session is all who do a Santimema. You to bet me a bonus said they say you to see near ya burn. What can't Santimum bet me a boo? The other Najima Bedu send you no bekai. Some the catcher say a beferry. The catcher said, Mamma can some whom Mamma can in. I said that time will come. Yana Najima Bedu bet jet to Muse. You will too force it to know of our so many pain. You will bet jet to Muse. You will too force it to air and papa. Was so no, now what shall I say? Mamma Tanahanka. Mamma can't show us our Basaka. I'm here who say. Oh yes, Antony, because you are penny any Adriana. I can say Adriana for me first to me not dear. Let's all look on your Adriana PC because a call for Kotoko or your penny, Kakra penny, and then a penny no, I Adriana PC. Now Kakra and I Adriana PC. It will mean call for Kotoma who's a million Adriana for any assuming that. Let's assuming and na yet Adriana PC Procope billing chain. It is as for him or boy and minim, send no politics than Nana Wayo, send uncle Phobician assistant and I when you who say you, say you are removed, and yen and Najima Bedu a clear runina. What come you who say Waya Santini? Because what say Parliament chief said Asante man who share, a trail or 2 for say to 2 who share, your chimoteria need dear woman one. It's imagine. Next wakasa watansa se wono mo ko a enye ye wontimi nyina ba bi nkasante asante hene da wontimi nyina na mmom eye misunderstanding ene baaye eye no kura bi ene abakwa sembi na no woka ene na bi mu ntiase no kura no ka bebra na mo aho aye hi na se se do no wontimi enye
enka sente ewurada na obi no sa ka se wo no ma obi akwan won twa sika ma obi a won ka nche obi o mom go social media so mpanifo ne nketewa anka nche obi a so obi ne ewurotumfo se tutu atem won ka bi da na ewurotumfo se tutu won nyiri chia na abrabomu ahenie mu ba bia na ahenie aduru no ntimi fa no compare no sa fe de nyina ya fele ana we no o mante ana de na najima bedu be kan ye mante besi mani betie no ne na najima bedu e wo manhye fikasie mu na wododo ko bodomu no ko jetum se ne wura no otumfo se tutu nyame kase na na pia no atia no na wafere because kwa fa kotoko manhia no eye bi mu wanwa papa ebi pesa biem. This history will come past through ebesesi because the abo ba no na najima bedu nsem bi asese wa hase waka no ohu se do kan ne nyina no na ye abufo bi ne politics bi because medical catch so no ye NDC ni pa wo ye NDC ni pa pio enya nchen e ma omo be kan se MPP for bo motimanhia it they were having opportunities so mo beto ama NDC na ka NDC apagya no de na dum empempenso bio because wo kai se time achokwa ne hase wo be hase e najima bedu hase wo ka se there is no king in Ghana. Obeka no besa kabem say there is no king in Ghana because omo nyina ye pe it's a constitutional law no e wo se yi Ewurotumfo se di edi free mu asante hene ne Paramount chief se yi free mu na omo nyina ye pe because omo nyina ye Paramount chief omo obomo oya ma hwant mi mo ma hene want me pagya wo bi wono so far as remaining as a broadcast of chief our two president ne there one pre Emma Sampa case no kura no na na Samajafra Ewurotumfo se tutuntimi ma ne nya hene da ne gazette no kwa entimi maso otu ohwesa nima we nyina ne ewura hwe na nsen ya wosa begina ho sisika dwa no kura ya soso sika dwa na ewura so no na soso ense sanno no ye nyina ewura ma enso no se ajempanyin tokwa ti na wo he was expectant say kasanto kwa na nka ono ne hase se nkode ba no na ki Ewurotumfo se tutu so de hia no na nka ma na najima bedu hype no na nka se ono wo social media ayi dada na nka ma ne hype na akomo but true that no na najima bedu de ya kase wa hena social media a promote ni pa na najima bedu na nsem afiti time o hase so kaseti asanteman o attack me kase o attack asante hena ni asanteman ne de esi bebre Ewura sada kan se ono de Ewurotumfo se tutu etu galamsey afere ne ni krom na galamsey no yetu no mo eti ama eniema we nyina no wadwuro ho se ne nua ni mpon ene kwa afakoto ne nua ne tepama hene asumenya na ne headquarters wo fire we ye ne nua nti se dua na eye ne nua de a enu we mu nyina ye ne nua ade nti na wo so kaseti asantema Ewura omu nyina so asanteman omu nyina so sum sikadwa eti ne no ko ba mistake bebre se na mo na wo kan ya na ye mpani ntokwa eto a rectify no ho am ye hu say yes bese mu nyina mo be fele atamfo be ko lo battery ye nyina ye tse se ase ye de na ekọ appeal court judge me be se no kra ka hu bi kro to ba be pa chaw because makatro say ma mo bo sire no ma mo ye dede no ye Ewurotumfo se to ye boni dia ne abuye mu ase boni dia ne ama no ho so wote onu nti ne ye te ase na sa susu ne yete ya sa susu nyame ene eno no wonu nti no wonu wonkope high court judge wonu onya ba adwuma bia wo onya ba adwuma bia etisi petina na do ma hene de no kwa high court judge ai appeal court judge ai normal but need to the sense say be challenge say ya bana ka appeal court we say it doesn't happen that way ense ne Ewura mamu nyina mafele mamu kaseti asanteman mamu tase bo bitim bebo Ewurotumfo se edi to ase semu nyina mafere ana bro monte ya na monte ya 2 days via himam kacha man fefe me ka kiro se na najima bedu se no Ewura finally no wakasa se Ewura de ontimi ne nko na yempe misunderstand bi ne bae wakorete ne ho ene wo ma obi akwan se wonidi eti wo bedi di atame e be chewo ne yababu Safedi wahu aha ye 2 days TV so enani de na wo hye subscribe video no wi no ahya mama nsa nyina hwe bi koko message no akira wadwa so duani abotan ba kato sa ha yesu ba kwasam Ghana mamro chief chance ye hemfo ni amayom kobo ena ye dinimo e ba hensam dia me ahemam ka akire edamakoma so papa efise na me Ewurotumfo se tutu nyame ka se bone dia ne amoyemu ase opem so ote kokko so oma henya ya kono oma sante amamra du akire ntino bebe be gina so ya santeni no
Chese ni yakwa wankasa wama henia yefe wama henia yakono nintini yeti baabie nintini yeti ase etuno no wote ho ono ne sum nintini ye besom no beko wama mamre ene amane akwa akira etiano ne yetena sa hemam kwacha hemam fefe ana me pese me pohu dawuro ebu ya mahemam nkomo de opeso de titimu beba ne ya rectify na ma hene de odo enche wode odo bebu odomi mesa no obetena ha ajubileti wo ho sa to ho pada agusase na wagye atum se ne wura ne asante na asem no ekodi na abadi na twadi me be hye de bia ewo to the Steve so eyodo fo papa bi oba wo de hye bravo mebru hima amahima kachi amahima fefe asante ma de hye bro hafo de hye neneme na najima bedu de hye eneme amaje wakode am toso nyensa me be hye de bia